MNF party zalena ansual wangin Mizoram harsana tam tak athlengti kan hrewa India sarkar le MNF ten Remna anzia theinan ko ran ruai tu te zirlai pol le mithanem ngai tam takin ma la in mani theina zon hrewa anvir buai ani bera chungzinga tho hlawk le chawmoi phu zinga mi chu Pu.Lalduhawma hi ani kumina MZP buat sai Remna ni lomna Remna tana athawh te awangin chawmona hlan tur zinga atela Remna zi ani theina na athawh te atlang pui ilo thli ro don te ang Pu.Lalduhawma hi IPS officer chunom tak ani ti kan hrewa kum sang ka zakwa samri le pakhat khan goa daman an diwa SP na athawh lain Deputy Commissioner of Police Palam Airport le VIP security na chelturin Delhi alak chau ania Delhi Police Mizo officer om masaber ani Delhi Security Police te hian India rama VVIP tele foreign atanga VVIP lozin te venin na anthok thina heng baka hian India rama runral tlan Dalai Lama te Bhutan lalnu te Bangladesh zalena sual chuak tu Majibur re manafanu Sheikh Hasina tele pulal deng at thleng khan venim na anthok thin ani khangun lai khan tualdoi sarkar non aligned meet te Commonwealth ram in to khom te sarkar somsari pasari trangrual group of 77 meet te 9 Asian Games te New Delhi nga ani thin na wangin Pu.Lalduhawma hian sarkar frang throi tulu te ason nem hle ani Prime Minister Indira Gandhi nen phei ka chuan kumli chung zet ni tin deu tho anin zui chot thin ani heti la hian India sarkar le MNF te Remna tana inbiak top lai ani awangin Pu.Lalduhawma po Delhi chu sanin London a om dai to a Remna tana mi puite be seina chu amit dia kluk ani a Remna hlat ber lai ani ti in a soi thei ome heti nga Remna kong zo lai me kin omzia ani tak lawa chuan heti la Prime Minister P Indira Gandhi chuan Mizoram boina chu tharuma chin fel tha ati lo thule in bia Remna kong zon aladu reng thu Pu.Lalduhawma chu a hrip ta thut maya a ei zon na IPS na chu bansana Remna palai na thok turin thopui a som ta a pathian ko na ngain ai zon na poimo tak chu kalsan len turin sarkar ban na atelu ta a India President chuan January ni som panga sangkha zakwa somri le pali khan apom sakta ani Mizoram in Remna le muan na anei theina na a ei zon na poimo tak ban sana na sazo ka pen chuak tura in pek nu lok kum sangkha zakwa somri le pali march thla khan Prime Minister chuan London om Pu.Lalduhawma beturin atir zui ta nga la telephone in Pu.Lalduhawma chu azu bezui nga la Prime Minister in atir che ani lo chuan local ha du tingsu ti in Pu.Lalduhawma hian a lo changa ani chuan Prime Minister thu kenga local tur kani he ti in a hrilet ve nga la Pu.Lalduhawma chuan chuti chu local mo ro London atangin kan omna khuwa walking a railin local la station a kalo mo kang che atia March ni som pasari sangkha chakua somri le parli a London chu ama chawin Pu.Lalduhawma beturin apanta ani London chu thlen hian Pu.Lalduhawma nen Remna tan thil poimo le tu frang te an soi du na atoi zongin MNF te demand point som pasari chu ron honin Prime Minister nena athelu vele ta a in biang na nei le turin Pu.Lalduhawma po chu New Delhi a hruai ho ani le ta ani hemi nu hian Pu.Lalduhawma hian zawzo garam tana rongbol zel turin Congress Party President na poimo takle Mizoram MP na te chu achal zui le ta a kanu pui fanau tenen dam chunga mi puite rongbol turin December ni somni le pathum sangkha zakwa somri le pali khan aizol kan lo luta a ka chothleng chu ka leibo felta ani kan chung ko le kan bungro zong chu zip pakhata kan leng veka abak engma khovela hian nei kan nei lo ti in IPS na bansana lo hodan chanchin hi alo soito thina ngaihnawm tak zet ani Pu.Lalduhawma hian Remna om theina atana abeina kal zela India le MNF ten Remna anji thleng khan Mizoram Peace Committee chairman ani a mi pui ko ran hruai tu te zirlai pol le mi thanem ngai te du anga Remna ziak turam hala na chuan du anga ma ason lei thei si lo awangin sarkar nornan a chairman na noya Peace Committee mingin kumsang ka sakua somri le paruk Republic Day pokha boycott ani ta hial ani
India sarkar le MNF ten har sanan to changa piang in aning kara palai na thokin remna chu na puibra anei chunjom ta zela special provision kanti mai article 371G Mizoram in neihtheih na tan phei chuan athogrim le ani party president le MP ni chunga sarkar nor tu ber ni chu atan remlo na atama wangin Congress President ani na chu avan santa a Student Joint Action Committee chuan Minister le MLA te chu bang vek turin an nor zui ta boka zirlai tele mi puitenen secretariat hual ani tak awangin Mizoram sarkar chu na thok theiloin zu ni somni pathuma tang ni somni le paruk ni li chung zat chu siam ani ta chu tiang taka nor na awang chuan ni som thum zun sangka ko somriat le paruka remna chu zia aloni ta ani Pu.Lalduhawma hian Remna tan IPS na aban sana ruling party president ni na ahlan le a MP ani na po hi sak ani zui ta bok ani Remna tan hian amale an pui fanaw te hian an turna sa hle ani Remna tana an tho te awang hian Viswa Unayan Samsat chuan doctorate degree an pe a Governor in Pride of Nation Award an hlan boka MZP buat sayin politician eirulo bera khan aloni to bok ani